O te toi whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, alo mai o talafo ala Radio Samoa mo le nei fo I asolua. I tala to mua, o le poana po le ana amata whaasoa ai tui o le uta fōua tui o le COVID, le ana tau nuu I le amatanga o le vaiaso. O le vaa o le fitu ana po le ana mamoli atua I le uta I le South Island, e pe ona saunoa le tamaita I pāle Mia Jacinda Ardern. Se lau limas fulu afe tui o le itu ainga Pfizer, le ana tau nuu I le po le aso sa, ma o le alava e whaasolo mai le tusa ma le tasi miliona o vaila au o lo tatali e tau nuu e le I uma le masina le nei. Ua sa wai ma le fe au I tangata kiwi o lea ua tau nuu le isi oka ma a maualoa lo wavanoa a nga I e whaia le tui. O le so le ana whaapea o le aso muli muli e whaaso ai le oka mua mua peta ai. O le tau nuu mai o le uta I le po le aso sa ua whaalea o ngai nai, le popole ai maise o le mautonu. O le whai unga le vaiaso lea ua whailo mai o le ato e sa o loto ai fe malanga inga I le wao New Zealand, ma si sifo au se talia whaapea territory mātū. A whai e tau nuu le nei sa o lotonga o lona winga, ua whao popo lea I isi vaenga iana amata sa o loto ana nafi, e au fiai Victoria, Sautio Ausitalia, Tasmania, ma le ACT. Pei taio I lato umo lo nofo I Queenselani, o le aso atai au lea e toi ilo ai. O New South Wales lava ia e tu sam saunuanga le tamaita I pāle Mia I le fiafia na nafi Jacinda Ardern o le a whaawa o pia o na tau fia. O le whaupopo awa wai o stete o Ausitalia I le saolotonga o whewa inga au noa ma le whaanofo e sea. O lo sa wai mai a inga e tatau na whaamalia ina, e au fiele tatau na whaia lo siaki I tatono le fitu se fululua I tu lai le I whai malanga, ai mai se ia sawe negative. E le ngata I lea I le tatau na iai so o tanga ma cases whaamaonia, ai mai se ono fuanga sa iai. Ai mo I lato e au mau I New Zealand a o lea o lo poloka lava I Ausitalia o no le tau fia o whewa inga, o le whai unga le vaiaso lea fo o le ato e mawhaiai o na o mai, ato ma le whaamaoninga o lo siaki e negative. Ua toi whamanatu ai le taita e o le atunu I tangata kiwis o lo whai malanga I Ausitalia, o le lava Samoa I la pata ia e tapena e ono tuta ia fuafuanga ma whai ngā malanga. O le ua whaatonu ina I lato o lo momoe no fuanga whaitele ona o le leai o ni fale e ono sala tupe. I whanga rei ua whaatupula ia le whai numero le au homeless, mai le lua sultasi tangata I le lua afes fulvalu, le ua whanga I lunga I le lua se lau iwa sultolu I pe ona whaamawina le tausanga te alwai. I nei whaamaunga I pe ona whaalau I loa il vaiaso nei o le toa te le lava o tangata Maori, ma o nisi o lo moli mau o lo o whaatalitali so latu wavanoa I le emergency housing. O lea ua saule whaatorunga malipulenga whaitu māloa whangareia I lato umolo o paka lato te avale whaasoli tu la fono I nofuanga whaitele mano nofo I tutonu. E ono whaasala I tutongi le o atu le tasi a whetala, po leo o fo I le to ese. Moli mau nisi tala le News Hub, wa le iloa nei po le ale me o le awhai a o whea fo I o iai. Ai mai le council, o nofuanga whaitele e ei nofuanga whaasao, o paka, whale le tā ua whaapea poto e sui ai, na whaia whaapitoa lava mo I lato e anga I mo tā whaonga, po ta alonga foi. Ma o le whai unga le council wa whaia nei, wa tali ai ma whaitio ngā nisi ua le isi sa o le tonga e asi ai nei nofuanga whaitele, ona o le toa tele o tangata homeless wa whaamautu ai. O le trespass notice, po le whaasilisilanga lea wa whaasa ai tangata homeless ona toe whaamautu I nei nofuanga whaitele I whangarei, wa whailoa le council o le sitepu muli muli lea. E ui e fesuisu ia I whaupunga o le whaingo tui, ai ele a vele ma mafu ango le a whai na I fua le waila au. O le tali mai lea taitai o le atunu o Jacinda Ardern e tu sama fesuia inga I lunga wa upenga ta whailangi le soifua maloloina. O le Samoa I whaasala lau le mtanga luenga le soifua maloloina, o le aso lua valu le masina nei e ta tau na amata whai ai tui o le kulupu wha. Peitai, o le ua suia nei o le aso lua valu o le ama whai e o na whaia bookings e anga ia ia whaia tui. I reporti o le Herald, o le whaalua I leona tuua ia le matanga luenga I lona suia o whaamtalanga whaatatau le whaingo tui e au noa ma se pisa. Tuua ia le taitai o le ACT David Seymour le malo I tala pipelo. Peitai I tali mai o Jacinda Nafi, whailua o nei fesuia inga e lei se winga. Wawale mea tāua o le ua saule tasi miliona tui le masina nei, ma ele o ia fo ina suia whaupunga o lea whaasala ua whaalea o ngai nai fo irta mai tai pāle mia whaamtalanga o lea ua tuai le whaasolongo tui whaatusai whaataatianga na iai I le amatanga o le tausanga. Tala muli muli mai fiti, si lia ma le tasi a whe tangata anu fiti e ui ua whaamaoni le COVID, a o lea ua toi whaafoi e oi o lātou a ingai whaanofo e sea I ona ua tūtū mo uma whale whaanofo e sea. I lea whaai unga wa saunoa le whailau tūsir soifua maloloina Dr. James Fong, ona o le uti o whale whaanofo e sea o lea ua ave ai le whaamuamua I ngase ti ngā ina.
po i lātou nei wa maualunga le tūlanga ono mau o le soifua mai le vairusi. Ai mo i lātou ia wa toi whaafo i le whale o le atuli loa lava le mtanga luenga. E se mai no fuanga whaanofo i seo le fo i wa sau le tālama le mtanga luenga wa whaatumulia le whale maliu i le whale mai tele i suva. Ma ua wala awa toi nei mtanga luenga i a inga e whai aloa fuanga o toi sauninga mō lātou tangata wa mali liu. Mai le tangata so e whaapitoi ni usila nei Michael Baker e fōlinga mai o lea e alu solo muli fiti a o whetai i ai ma le wha mai. O no le toi wha fo i o tangata o lo o wha maoni ar ko viti o lātou ainga no nofo ai e onoa a fia ai le ainga atoa. Ai mai se lava ainga to o tele e whainga taona wha anofo e se ai. E ui i nei tala e le o malu e lue lava le wha i unga le malo e ala le ai o se lockdown. Tala nal nei tai au manu wial nei asolua.